se ke sekoleng se segologolo ke gore ke go ne le dipasa tse dintšhi tse di leng gona ka kua home affairs tse e le gore swantse di tle di tšeiwe tla be re kwa rena molaetša mogolo o bona ko gore o kofe ba gona ka phapošing kgato tate matsau re a lebogatlhe re a letamiša tlhogo ya lefapha la home affairs merero ya selegae dumelantlhe re lamogela re leboga go ba ga lena ka phapošing kgato re letamiša ba Thobela re letamiša le batheletši ka bophara re a lebogatlhe nke le re ntšeeng kgopu le bolela taba tša gore go ne le di-id card tše e le gore di gona ka kua kgorong ya gabo lena ke tše kakang le gona batho ba sa le ba di tšeaneng sa mathomo ke gore rena re leng lefapha la home affairs maikarabelo a rena ke go make sure gore batho ba ba le di-id ge ba fihla the age of 16 and then go bile le di-application tse re di kry-ileng ka mogare ga di-office go na le batho ba batlang ba itla ba itlo collector mara re sana le di-application tse e leng gore go na le dipasa tse e le gore beng ba tsona se ba tšhe ba itla ba itlo di collecta jale re re di-26 le di-27 ke matšatši a declarilweng as days for voter registration a re nyake gore batho ba šalele morago re nyaka gore batho batle ba collecte di-id tša bona gore go se ka tla go ba le excuse ya gore na why motho a sa ye go registera batho ba sanye gore ba yo registera gore ba tle ba kgone go ya go vote so rena re leng home affairs re di a boipoletse go setšhaba gore re na le di-id tše leng ka mogare ga di-office ga re lebeletse province ka bophara re na le 20,044 id smart card tše di leng ka mogare ga di-office tša rena and then gape ra ba le 1,669 ke tšela di-green barcoded id le tla lemoga gore di-green barcoded id le di-smart card ke tšona tše di nyakegang gore batho ba ye ba kgone go registera ka tšatši la di-26 le di-27 tša January so ke tšona tše re diang go ipiletše go setšhaba gore setšhaba a setle ba e leng gore ba paletše ke go tla during the week the-26 le 27 has been declared as 2 days tše e leng gore our offices will be open re o buila go thoma ka 8 ya forogo go fitlha ka 5 ro di alaena le dinako tša IC gore batho ba kgone go tla ba tle ba tšee di-id tša bona and then ba kgone go ya ba ye ba vote tate matsau gape ge le bolela ka dipukwana tše talanyana tše ke tša kgale gape ke tša kgale be di le kae ka baka la gore a se kgale fa le tsweleditše mokgwa o ke mengwaganyana ye mebedi ye meraro ko moragonyana le tsweleditše mokgwa wa di-card dibukanyana tše ditalanyana di sa le gona go sana le di-office tše e leng gore pele re introducer mokgwa o moswa wa smart card ne ntse go sana le dibukana tše ditalanyana tše e leng gore batho ne ntse ba di applyetse ba senke ba tla ba di tšea that is category number 1 category ye nngwe ke gore re sana le di-office tše e leng gore a se tšhirero la system ya rena ya smart card ene a gona di-office tše di leng kgausi le mo batheletši ba leng gona mo ba kaeng ba apply so go sana le some of the office tše e leng gore di sa ntšha dibukana tše ditalanyana so dibukana tše ditalanyana di sa le valid go sana le di-office tše few tše e leng gore di sa di-producer that's why ge ke bala stats saka go ka lebelela ke re 1,669 ke tše ditalanyana tše tša dikarata it's over 20,000 ba bangwe ko maphelong a mangwe tate matsaong o khumana ba nagana gore le tlo ba romela tšona ka poso nna mokgwa ola wa gore romela ka poso a le sa o dira mokgwa wa go romela ka poso a o sa kgonega especially mo go tša rena tša di-smart card because smart card sela ke sela re leng ge re se creator ra re no re nyaka go enhancer di-security features tša smart card hence ge motho a sanye re a collecte re sanye re activate karatela gore a tla kgone go išomiša so go e-activate ga gona go e tlo e collecta e nyaka mong ka monwana o e-activate ka di-fingerprints so ge di-fingerprints di ka se link le that card go rara se ya gago re ka se go fe yona that is why re tlogetše mokgwa ola wa gore re di romele because tsona di nyaka go ba activated a di swane le di-green barcoded IDs green barcoded IDs di re before di tšo ya ba le gore they are already activated mara tše because ke mokgwa ola re leng re nyaka go improve security sa go secura ditokomane tša batho ba borena go avoida gore o kry-e o mongwe a tlile a itshwere e se ya gage menwana gape issue ya menwana ke system ya online verification e la re introduceng le ko dibankeng le tla lemoga matšatši a gore ge le ya ko dibankeng ba fela ba re bea monwana ge ba re bea monwana o bea monwana system ele ya bona ya kokota ka mo go ya rena
ya confirm or ID ke ya motho ya ba ya fetšantšhe senepe sa gago age pele tate Matseko a se mathomo le tla fa re to bolela ka taba tsa di-ID cards ga mmogo tsona dipukwana tša boitsebišo tše e le gore di gona dikgorong tša lena ge ke gopela gabotse ke moragonyana kwa ntle le taba gore re lebeletse gore re ya go engwadiša boengwadišo ba mafelelo ka di-26 le 27 gape re lebeletse ditaba tše tša go ya dikgethong ka Mei e namile tsona di-ID card tše le dipukwana tsona tše ge di dutse ka kua go lena le di beela nako la re awa ge di tabilwe nako e kaka ge di mongwe wa tsona seatla e namile ra tšea re a bona gore di dirang ka tsona for the ID cards ne re di bea for matšatši a lesomesenyane matšatši a lesomesenyane ge re a calculator bose ge re ntšha matšatši a go šoma ke 3 months ne re di keepa for 3 months of which after 3 months ge motho a sa tle go di claima ne re di bušetša morago tša ba disposed a se re tšhore ba le mokgwa wa go disposa di-smart card because smart card re sa jo di-introducer ke tšona tše re sa fileng batho lebaganyana le leteletšana gore ba tle ba di-collect mara se re se encourageang ke gore e tšea matšatši beke tše pedi or beke go make sure gore di-smart card application ya di-smart card is processed batho ba di kry-a ge go se go be le di-technicalities so what we always encourage ke gore immediately ge batho ba se no kry-a SMS ye ba e kry-ang within a period of 2 weeks after application ba se ba e bona ga tše di-officing tša rena batle ba koleka ba se ka emela ge re e tla re e tlo ba bitša ke boipeletše bo re nyakang go bo dira mo go setšhaba le se re sengwalwana mo ke maina a batho ba e leng gore di-ID tša bone di gona sengwalwana se ke sa go bontšha gorena di-ID tše re reng ge re re 20,000 di ntše ka di-officing tše dife di ntše ka di-local municipality tše dife and ke di-local municipality tše dife tše e leng gore di na le di-ID tše dintši for instance ge ke lebelela mo pampiring ye ke e tshwereng out of this 20,000 2,599 e ka mo officing ya Polokwane le tla lemoga gore Polokwane ke yone capital city ya province ba na le a lot of clients that are visiting the office so ba na le 2,599 tše di dutšeng ka kua then ba latela ke Jinfes ke office ya rena e leng ka kua ga Sekhukhune and then bona ba na le 1,819 and then ba latela ke office ya ko Thohoyandou ge re bolelela ngwane bjale ba na le 1,531 ke di-office tše e leng and then wa ba le office ya rena ya Lebakgomo e na le 1,687 so re na le di-top 5 offices tše e leng gore di na le a lot of this smart card IDs tsona tše re reng batho ba ba iponagatše mo re a tseba gore mo bekeng o kry-a batho ba sena nako weekend ye ya voter registration batho ba ba išomiše go tofetša ba tlile ba tla ba di-collect se sengwe gape ka ntle le tše tša go tlo collecta gona go ka ba le ba e leng gore ba dimeditše di-IDs tša bona le bona re rile a re nyake gore ba fete ke tšatši la go registera batho ba we ka di-26 le di-27 ro ba re ba thuša ka temporary identity certificate tše e leng gore they will be able our officials will be able to produce them on the spot then ba ba fa tšona gore ba kgone go sepela gore ba engwadiša and ye we ke ya batho ba e leng gore already they've got IDs ke bona ba re yang go kgona go ba diela di-temporary IDs because already di-temporary IDs tšeo ke tsona tše ba yang go kgona go di-producer gore ba kgone go registera go vote re lebogatlhe re lebogana kwa lena tate Matsaong ba tšheletše molaetša šuwe yang dikgorong tša merero selegae Home Affairs mo e le gore le tla go tša di-ID card tša lena le tšona dipukwana tša lena tša boitsebišo molaetša šuwe ka di-26 le 27 go thwe ba tla ba botše go thoma mesong go fitlha manthapama a re dientlhelo tšea gore le kgone go ka kgetha go tše karolo go dikgetho tše e le gore di tla tsebišwa ka kgwedi ela Mei re tla tsebišwa letšatši la go kgetha molaetša o bohlokwa o be re o bolela le bo tate Matsaong ke re doctor le doctor ba tlo ya go YouTube ba tlo khumana molaetša o go nya go ikgopotša tše e leng gore ba be ba di bolela gore o kgone go tšea kgato ya maleba o tlo ya go YouTube o tlo khumana poledišano ya bona le rena e feletše re lebogatlhe tate Matsaong re leboga go etela ga lena ka mphapošeng kgašo re leboga le ka moso le no dira bjalo re leboga ba Thobela re leboga le batheletše re leboga Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.